Yes, alright. Mrebu wa TV sikuskwika. Shamnana neda chikita no ituenke mnyeto tubatwizera chumwe. Kujara itafare rtwateka aha mwana w'umunyeto iworyoko ryonoreba TV West. Rizoba twazhekera mugongo turukuno munshozi zisingiro kigaragara senior secondary school. Itendekero ndishomesa abishi na n'abatsagazi. Twija kuba ntwajana aha kiganiro cyangwa mnonga twerekerire kuzo mu ruhumura rw'abana kandi n'urwe ruringwa ecyo cyumuro ecyo ku 12 kiba kiringwa mnonga because abana mbambaga kayishomero omukwa kabiri. So ntugamba hari domestic violence nengashi emihondano yo maka twenda kureba ababana uko bacyetebekanisize because tugire kureba twareba some of the issues abwacabana mbargo mashomero no barimo kushoma no kugira nti uko mukahitukurga naha hataterire kurungi. So no turabe ntwetororaho a domestic violence nengashi emihondano yo maka mureke nyotorore mukache then ntekateke ejamenyeto nengashi abeja binatayiseri akazoba bije batweyanjure batuherezeyo nebigambo byabo. Yes, alright. Kurikira icumwe uko mukahumuro hati twizera kimwe nemyete gereka mbahereza kagisha babase kweyanjura omwari omwe then tutandike ekiganiro kitu. My brother Gideon kwataka zindaro nyenda ogambira higuru tukureje kora heze mpereze shiba tweyanjure na classes turumu then tutandike program yetu. Yebari mnonga mtebekanisa program amazina n'umugabe Gideon urugum cya katanu ine combination ya reg anasima kubatayisa yebari. Yes, webari mtebekanisa wa program okumpa mugishogu amazina ninye natumanya Rita nishome kibina cya kashatu umujyi wa kigaragara. Katurebe my sister here kazindaro nakawe. Webari moderator amazina niraka nwahereza shiba kuriga kigaragara vocational secondary school kandi nishome kibina cya senior 3 senior ya kashatu shiba rather shiba kantandikiro wawe umaramwa gwitu wagufuna kurungi netugamba aha mihondano yo maka iwe nko mwana w'umushiki ebateganise turebere to give you a hint turebere abazire bano kujya gwa kasentene kacene batsindika ombushwere tukire bato kwenda guba tushubure ijo nkanta ya isabeji inayanzira to komoro masaka ko kuzara umwana w'umushiki wawazara obwiga kakomera ibero magwe mpi hazata tutandikira. Webare moderator werizoba as earlier said domestic violence ninka emhondano yo maka kushanga eketine usinje kushanga harimo enyombo ezitahwire hati nkanya umwana w'umushiki nikije kinkwataho munonga omishomo yanje ecyo kubanza dadi na mami barara batongine nanye nkakira ishomero nkaza kushoma inda name nikugambira ati nkuza kubishoma ngo nabukwata kikumanyisaniza kuba nindakinga lack of concentration oshanye ntashoma je bitabo byanje at the end washanga nashembo mu class ekindi nkanya umwana w'umushiki nikije cyanje mesereza kutunga are marriages aho nimanyisa ki kushanga omukahari y'emhondano y'amaka dade na mami tubakwikirizana hati nkanya umwana w'umushiki ore nazo umunaku nayibuza shinkazarura ki hatoshanga nashwerwa bucerkare. So you're saying ejemhondano yo muka kokikano mu class kurata. Of course hati dad na mami barara batongine ejo ebitekateko byona niza kuba nitekateka mami na dadi kuko baremba koraki batongwa number 1 hato shanje instead of revising my books hato shanje naza kutekateka mami kandi shanje ebitabo nashimbo mu class. Alright shiba niza kuba ningaruka reka turebe Gideon niyo basa kutuhereza ebigambo byawe shibe hi akoma no nkwendo benotandikira ntwenda kumanya emihondano yo maka neto affecting eta omukushoma kwitu. Yebari munonga mutebekanisa program no hatinkanye nkaitwe abeji imihondo yo maka neturetera obwiro bwingi yatureteraho self neglect ukweyanga ukwetamwa
hati nkanyeretse nijaha natsigayo kunkuza kwije bwiro bwingi washanga nka school fees za zitakumara nkeka eyine ntasiyanke kandi yagira tiyagikiriza naho tiyagira businge I mean tiyagikiriza naho kugira ngo bagetingire turebe okubanshashura nka school fees I need scholastic materials hati nyo natsigayo butabanguka bwingi kunashika naha hati nkanye nandi ndeba nkebyo ati toina huwa kutandikira uri kushaba empare ndetse ngo wini nkempare icwekere uri no rebe school fees tizuruho sente zo kushashura zo kushopinga tizuruho wija washika ushanga uyitamirwe utakubasa kufitinga mbandi mu class tokubasa concentratinga ati nkabana nko bwiri nko bwa break ushanga abana nibaza kantini abandi bayinu bekunda bari yakunka atushanga ni general appearance yuyunga ushanga ni utakubasa kuzumbandi kwekunda. Alright, mpereza webale mnogo mutebekaniso wa program okunyakiro gundo murundi nshonganiye mu erikwije eka affectinga nyonko mwana wishomero n'abandi nkaha when I have left misunderstandings at home, maybe daddy ari na rana na mami omuchuro, then I'm here ninza kuba more concentrated, so it will lead me nchikundete lack of concentration where noza kushanga ninyebuza mami wanje ariyo ninga hinenge cyamba. Yes, ninga oshangeje shari ahiraro something like that oshango mwe nahika maybe I have my friends, they are here nbanjerangu we go 14, I don't have any money ndukuma the situation I've left at home, so nekundete lack of concentration, so ahaho ninjamba ba affected mnonga nashanga omuka nasigembere yumuka etanguhi then nahikaha embera kare nentabushura mnonga kare hatereka tuze aha twarga hishomero. Yes, hati twagaruka mukati yontu zo mu cyumba iyo nko mwana wo mushi yo kurano ureba nongera gumbije bafite gansari. Of course nyonko mwana wo mushi ebinte binkora ni ndeba nibije binteganiso miringo nyinji, maybe oshanga umwe abazire banje batureni barwana batureni bagira mu conflicts at times bije bagira divorce nyonko mwana w'umwishi kareti kirije kumpe cyane kirunji notanika kujorota makaneza koronda. Yes, notanika kwebuza ashinyowe if my mom and dad can do this then how about me kundaze yo tibiranteganise kusinga atabazire banje bintrustinga mnonga bana basa college then how about me then impura like things of getting married biantama, so like that. All right, mpereza Gideon mostly abasigaze nito tubire affected munonga na domestic violence. Umushija kubakora wamerekereju bagamba go bitunoshomera cyo ora nakujya tibitunyo kwintarashomere tindoho itwe nogera kutwikomaga gitu itwe nkabatsigaze nogera mbo ubuzubuntu ijatu bushanga yebari munonga kongera kumpa gundo mugisha hati kongera ariyogo cyagamba kunkukikayo ndetse nashanga nk'imhondano ushanga already nkabashiza noshanga yatana no mukazi we ndeno mukazi we akiheza kugenda ushanga yareto ndijo mukazi step mother hati nkanye aho kikwije kikanya affectinga of course ubwiro bwingi ba step mothers nibo batari barunja ari abana bashanga umukejo hati ushanga yanya affectinga kubi ushanga yandetera ikitekateko cyo kwetenga my mom kuruno shuti yaro ushanga natekateka bingi ushanga ubwiro obumwe abana bahunga maka baba cyabaretera homelessness ushanga umuntu atineho kuza yargumuka nibyebyo enakunaga mangina ati reka nshore nanjye nze gukora ki kukweya nkabandi ushanga byamwiho maka. Alright, nza kuba ningaruka Gideon wawe uyongere ko hereza yebegamba bya washongezo nawe ushibareka ngari cyo wawe nicyo kibuzo cye nabuza my sister there iyo mwana wo mushiki wiko mukoka shanga mame na daddy ekitome na chidi bino girante mbatseti ngire example nongire inaho kuba no yerekera no jagu muheri yawe ne yabe
webale mnonga amutebakanisa wa program kugaruka kunyakira umurundo gundi hata let's say that twarga ishomero twahumurka kunaza kushikomuka nashanga mami na dad bona nabarwana bona batine businji eker mwentongani hata nkanyo mwishichinchije cinkwata humunonga abo kuba dadi na mami barwana tinorije kumpa advice kuja you are a girl so you have to go here right that's all ato shanga ntine advice ntine chaburwa bona bariyaho nabentongani ato shanga na nyinaye wamatsiko narara hunafuna tinkumanya hunarara hari yuki that's all pregnancies ushanga wafunendwara like nkasirimu abo kuba huwarwara tuwahakinga ekindi ati nkadadi yarwana na mami hati dadi najya tubishoga umukazi yikandwine nawe tinkwate ibintu byona nkabitwara kwate ibintu byona bitwara hatunda nkitaka hatitwa abana tuza in a miserable state tutandika kubonabona like that so turukuhendera ekiganiro kitu yuwe nkomwejora bereho mwishomero nenche cyo wakubeno ndachikorwa hati nkanye nkomwishicho shomero of course ushomero mu kigaragara international hati nyiki ekyakubenchikorwa nkabe ni mpabura bazire banje bazo mu kanisa bekwatera hanga ba joining church choirs abo kuba joining church choirs bursande baba rya church tabakujja kutunga ejo time yo kuguma mu kabakazo mu ntongane ekindi baze bachire counseling and guidance from counselors bazenkaho baba counseling nkomukazi ashime kubana yerebera umushija ningo umushija ashime kutwariza mukazo nukoko alright yebare shiba webagamba bironje deka turebe Gideon ombumwe ebiresire domestic violence ombuseta bwetu namarwa nachi ibe byona bikwatirotyo yereka kuzamo bworo kitera cyomo nenche kine korwa kugira mbu because turiyo twakuzo mu cyumuro abakaze no bakwimusiyo murro tuwangurira mwenda gwa Christmas biki bitandike ecyo nkiretwa poverty obworo nenche kine korwa yebari munonga mutebekanisa program kongera haho abwa ngokwa kugira ngo ikikurete bibyona n'obworo nyoni ntekate ngo they should develop a habit of hard working tata yana atahiza mawe abana atahiza atashitamaho ko abo esente ne basakorwa ningebure okuwe kututikiro atubwiro bwija ngo umukazi yija kashanga nari iba yargamurum akija tine sente ziyakora wena natekateke ebindi kwati ba developing that habit babasa na umukazi nabasa kureba sente kuzigumira ikora nari ukuzigumira ibura no shanga nazo nizibura hati ba developing that habit umuyare yatahiza undi shakatahiza babasa kugwisha bagite ba promoting kandi beho poverty ekindi ni tekata y'umuntu babasa kugira ukwikirizana nobu family yakubita itari nunje mu mutasya kunka yi no kwikirizana mbaba alright mpereza myself urukwendera umbagambo kimwe bibiri yes babara mutebekanisa wa program kunyakiro gundo murundi umkigambo kimwe bibiri I say they should have respect bashimere kwa respectinga yes behereze kitinisa they should know their limits alomwe ekikuretereki nojo shanga omumukazi ayino murumu omushija atayine murumu omukazi areto omuntu muhango ajya tati ninye mushija of course ninye nyine control cause you don't have a job I have a job so that yes ninye kushashura fees nga providing a basic needs to my children so that means you have no use where omushija niwo to considering nkomuto so I advise women kugira ngo bafune respect yashija babo then nito abana ntuzaguma twejereho binji cause mama wanje yata ku respecting a dad of course I will also say ashimami kata kuchikora why should I do that so if they respect each other we shall have a good community bari mutekanisa our program eji mwen kanye nkashiba nowaeleza shiba ninda mteo mami wanje nyakato ana
na dadu wanje George Bitesigire na basista banje na Gasha Charlotte na Muri Praise Mantini Crichton also ngarukana ishomero ndamutyana aho ntonanize wanokurunda hora yararicho. Also, of course, I can't forget. Nindamutya staff yitu ya Kigaga Vocational Secondary School, bembe head teacher witu, Mr. Julius Begumya, na madamu witu, na ba friends witu, Jehovah, Blessing. Fortunate. Like those. No manya hati naza kubarekera gora mtishomero ryona no kurumara ninga karasiyona hati reka turondemu ababo kutiyamo mu discussions group isi tugere abantu bantu bo mugasho ningashi abenshonga abine cyo kutugeitaho. Gideon ndamkiza mama na daddy then nabantu bantu bawo ye bari munonga naninya ndakora mu kihabazire banje umugurusi wanje Mr. Benon Tumusime n'umbyara we Miss Annette Cyomugisha ngaruka n'isomero sima ndamutisho head cya wisomero ritu staff members kandi ndisima abo kuturetera program nungi ngezi yebare munonga webare kumperezo gundo mugisha nkogu nyonka natumanya Rita nindamusyaho abazire banje Mr. Twina Masco Bosco, he's not in Uganda now. Konka hope naija kufuna this information. My mom, Mrs. Kwarukunda Anna, then our staff members here at Garaga Vocational Secondary School and our brave head teacher, Maisito Daffin, and all the entire school. Yes, all right. Emyeto mwajura kurunje begambe bironji ebyabargamo. Yo myeto ryoko ningo mziro ryoko twa generalizing. Twantugamba n'abazire turugamba n'abano kutwine kwetwaza because most abana babishi ni tumugamba ho twazo mu cyumuro kirengwa no yegita na nyoko muzo mukakungu abashija mu tuntu za nyona Gideon tubashita kigamba. So twegarice mutwena my sister here shibaja gutugarikire mukama obundi tukagira ekitwaragamo meneke tumureho kace ntuje kubantu garikira kimwe na kashonshoreke aka movie trailer hamwe na countdown turi kubara obweshongoro butano. Yes, mukurikire kimwe omukiganiro cyetu abatsigazi barunje nabishi barunje mwabareba ubuhabuzi obaheza kuhereza aha kiganiro cyitu kitwatwine ekemhonda honda no omumaka hatwagarukira kimwe nakashonshoreke keitu aka movie trailer ano tukwerekera kateiza okamanya why the reason why you have this ngekiganiro kitwaheza kemhonda honda no yomaka no shanga bachikuzanira movie ochenga nobwo takwenda kureba program nkezo kega konka oreba umuntu okuyabi eke kuyabeta bangukire ekyagishikireho. The reason twine is kweta motivational movies, twine science fiction movies omanya kweze no bazayo bata muri abana bishomero, twine motivational movies woine embera yo kuraba metaro nonji oreba umuntu agirabiremo akargama kagire kiyaba so nikatwegesa obutehwa masiko. Right? Aho natwija kubantu tambura nyenda ongambira amazina gawe ka movie akora arebere kajo tujoshaka wakareba tunyobona akareba tukarandikire kimwe bona movies ziri okay inabe abanze gumbara kashanku so it is okay so long as woine echo kwegama kwataka zindaro mpereza amazina gawe bari mutebekana sawa program amazina ninye no mwese kwa bright kandi yo musine wano kaza kora arebere kajiro mwe atinyonka kanyowe kurigera kamva kinarebere kandi kakwatagana na niba twantugambaho mishwa ari umuvimba geta family plan. This is where iba noshanga omushija no mukazi nabana bakabatine kwatanisa yona oshanga umwishi omwana takumanya program yishe ine ninga shebe hamabye oshanga umukazi atamanya bihama byo mushija ine oshanga n'umwana atakwenda kumanya ibihama by'abazirebine ninga abazire bona basobangirirwe kare oshanga kare niyo nono cyewa kare mbweno asanga kare taronkwatagana yona taro ikintu cyukwereka ngo ejine family buri muntu nakurekeye azongaza bare baryama
twatwine ikiganiro cyitwa cy'imihondano. Yego. Alright my brother nza kuba ningaruka. Sister amazina gawe then kamuva korari. webare munongo mutebekanisa wa program amazina nayinemugisha Caroline kandi ndi omusinia 1A nyo kurigira kiganiro kimwamwineho enyumaho iki kiganiro nkindetera nijuka omu filime zinarebera ekwetwa omurunyankore rwitu ekisirane ndeta mugisha ejo filime je kandi yegesa munonga tukureba ko mwana yabira atakundwishe na nyina ningo kuba mwangire bwa nyuma yeye kureka ishomero kandi nabwishomera kareka bwishe na nyina obutakundana ningabo butakwatanisa Konkecho nk'ekitwantwega cyo kugira ngo twarabaho mu ishomero tukuyeho mu gishagoro hagogo yakugerekira. yego Alright Shiva. Peneza my brother. Okay, webara mutebekanisa witu wa program amazina ni Chance Nixon Kuruga omwisomero kigaragara Vocational Secondary School ekibina kya senior 2A nangwa na munonga nyowe ninchira kukuratira abantu ababa turi hihi kusanga mbwenu hoine nka celebrity wawe onomanya boko yari munonga tori concentrating abo mu mwanyu kunga kandi kugerwa ko kuba no yekunda nuko kuba no kunda ikintu cyawe nambwenu twine nko mwana wito mu mbamweta kama yanje promising natukora munonga ibintu byo kutangaza then kuturukuza umuruza muvizi ninchira kufollowinga abanyashitara bo kureba warebe mizano ejo nangwa ko mbwire nkobo bwe cyumuro twaza kuzo mu cyumuro ni munyesiga ngo warebe mizano yabo kaba followinga je nangwa kandi nimba sima ba TV West okusanga ngo obwire bwinje numukira kuturabuza mizano kejo aha TV West tugere twayegamo ibintu biturkwegamo ni byinji munonga ninyesiga ngo mwana yagumana abireba naguma umurayi nemwe na no kutina ruhanga okutina bazire okuhereza abantu bakurishtinisa nawo kucehereza bari munonga. And indeed hati yoriyo no yomba na mame kandi gakwepanka rujungu no kureba bire byota kucenga. And indeed kamuve trailer kutwija kureba Yes, alright. Mukurikiye kimwe omu kamuve trailer karunja kwatwizera kimwe na top 5 songs ningashi countdown. Jemye twenza kugihereza akagishaba bwekore because nyoka ndabika mu kujya gujoshi yakora ebyakwenda. Now, the content chena my brother. Namba ya katano katwereza kesho ngoroki. Ati nkurugira nkanyowe. Baizawe nyonka that's all right. Ati nyonka nyowe. Nyimbahereza nkakesho ngoroka ninkakunda munonga baizawe. Ni waketa freezing. Aza kakaterwa nanka anono prosper hamuna na Lydia Jasmine. Alright, siza kwa ningaruka. My sister twereze namba ya kana. nyoko nkutekateka namba ya kane kabireri nyomnyonyi by Tipo and Rage. Okay, webare omutebekanisa wa program nyona abanindeba omu namba ya kasatu twinemu extra pressure Beni Nana Bensol. Namba ya kabiri ukatoka shomoro. Namba ya kabiri nimbasa bahereza like sawa by Lydia Jasmine and Tipo. Nashori omuhagizi wa Tipo. Very much. Kanta kurebere mchivuru bakakwiborsa. Alright, my brother twereze number 1. Number 1 that's number 1 ati twinayonka umushongozi witu nkunda munonga baizo he is my role model. I love him. Aro mamwetari Vixen. Godi ebade akai nembaza frana. Yao ndamcheza mama na daddy then tubase kuhendera. Mwenyewe ndamusya amazuma mama tata wanje mukundwa na mama nimbakunda munonga mama mwe nanka Chembo Royce hamuna nata. Nimba just kare you see sometimes nanka asomero mureba kandi nabwe turi no mbigezo kare you see overloaded. Royce Chembo na Mwese Dad then ikigaruka ndamusya abantu banje bona ari anko wanje aho nakora ntunga maho arbaje rwa bump hotel ine na internet cafe mamweta Ibra nawe ni mukunda munonga amazuma. Alright. Ndamcheza mama na daddy. Nimbanza no ku ndamusya tata wanje Mr. Muhanji Fred, mama wanje mukundwa na tukundi matchlet na tisha wanje omurungi wa English Madam Brenda nawe ni mukunda munonga ntevere na head tisha wito omurungi Mr. Vegume Julius. My friends, they know that I love them very much. Alright, webare omutebekanisa wa program
nyoni mbanza kuramutsa head teacher witu omukundwa nangwa kandi ninyasiga nabwa ebyone biriho nwari kubikora mwene utinde kubanza ndizo wena ntabandize we bito obwe ndamusya omuzire wanje bamwita Bide Aida nangwa n'obumwe Mzaiti mwine ndamusya n'abicyaro citu abo mukatozo ndamusya n'abakashumba bona bito obwe nteberwe na teacher witu wa English bamwita Andrea kunka kandi umutekanisa wa program tinde kumanya banoza kumpeza akadisaka twatugiye mu entertainment bitu nko kunanagambiye ngo nutukunda aha group background yitaha tutukunda kuzahari munonga nangwa no we wagambira ngo we nabasa kuba nakunda nka T Paulo kunka T Paulo nyoni mukunda munonga nangwa nakeso akasinjere kwata nakeso akamarayika nusanko mwezo gwakaboneka baby oba marayika nompika nkasamo meta agarisimiye gwansana nimpuroko munda it's on you kunkureva ekitimo cy'umunda kunkurebiwe ekitimo cy'uragura oh tampinguza miso don't ever look away for me oh tampinguza miso don't ever look away nyewe sometime ninyebuza what your life without you my baby eshonta manyambuza we on the beat nkabire ndiyo kwe nibusikasika tubwinira vuko nkanibwe pika don't let me go astray and there I remain absolute chance Nixon from Chigaragara you see the best to make my best do the best and even the best way by the others best must see you when you see me aro mwana wa muhuro kwa kuka nuko twahendera tiyo program yetu on vibe ebigamba birungi mnonga bikiwa bareba na nabitwabanza na nabatsagaza hamwe nyewe nabandi Joshua natujwa aha kamera na nyeneho asafu turi yahebwa mureke tubasibura